Buyaem detoy no marigatan ka nga ag-solve ti algebra. If x plus y equals 8 and y equals z minus 3 and z equals 1, then what is the value of x? So, masapol tayo nga amuan no not value of the x. So, mangrugi tayo ij at the given na. Kaya dito kat z equals 1. So, z equals 1, kaya nasa uwan, mabalin tayo sukatan dito iti 1. Tapno maala tayo ti y. So, y equals 1 minus 3. So, 1 minus 3 ay negative 2. Kaya nasa 1, y equals negative 2. Itan, mabalin tayo nga sulbaren dito yan. So, ti given kat x plus y equals 8. Tapos, suktan tayo dito yung y ti negative 2. So, wag pa rin nga x plus negative 2 equals 8. Tapos, masapol tayo kat 8. So, pag plus 2 tayo both sides, plus negative 2, so plus 2. And then, other side, we also do 8 plus 2. So, negative 2 plus 2 kat 0 na kwa. So, nga the answer na kat x equals 10. The answer tayo kat letter D. No, kaya't mo pa iti agbuya ti ad mga video, i-follow mo dito nga page.